पाउजेद फोंकिबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे इडिटोरियल की कलम मद असेंबली इलेक्शन 2022 जारिबा मखै मियाम पुलहलोइदबनी हौजिक लैरिबा तारगा मथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली असिकी मपुनसी लोइसिलग्लबनिना अनौबा तारगा निथोइ सुबा स्टेट असिकी मखल पांगथोक्तबा यारारोय सोइदना पांगथोक्लगनी डेमोक्रेसी की लेंगाक्लोन सिदादि मियाम की लेंगाक लैदबा सरक सियनबा याबा नतबनिना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की माइकैदगिसु लौखटफम थोकपा थबकसिंग लौखलगले ECI की पाउदाकदगी मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO की माइकैदगिसु थौरांग तौबा हौरे हारिबसिंगसी मणिपुर खक्तगी वफम दते अनोब मिखल पांगथोकफम थोकलबा अतोबा स्टेट खरागिसुनि मासिगिदमा मिखल पांगथोकफम थोकलबा स्टेट सिंग मरि लेनबा इलेक्टोरल ऑफिसर सिंग एबा मिफम सिंग फाउबा ECI ना कौतुना पांगथोकरे अदु भाउजिक लागिबा वफमदी तामथिरबा कोविड-19 पेंडेमिक असिदगी गाक्थोकनबगिदमक हाउजिक तंगाई फदना तौदबा याद्रबा थबक सिंग मनुंगदा याउरिबसि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग नाकना चटपा अमसुंग कोविड वैक्सीन काथोकपने मरमदि लैनासी लौनगनबा लैना ओइबनिना मी अमगा अमगागी मरक्ता सोशल डिस्टेंसिंग आकपा हाइबगी मरुइबा प्रोटोकॉल अमा याउरे मासिंग आकनबगिदमक हाउजिक आयुक दोंथलगी बातमदा कर्फ्यू की अथिंगबा खोमथोकलागासु सोशल गैदरिंग सिंगदा अथिंगबा थमले साक्सा आइजानबा तोहनद्रे Khoirambal Kaitil Mari Mausagum Angdopagi Ayawa Pidri Nakalamoromda Manipurku Wena Hidak Kaptok by Yaraba Musing Idun Ladiba Musing Masingso Suna COVID vaccine Kaptok Pangamdre Adoba Adoba Mikaldi Pangtokaba Yadabanina Soitra Pangtok Lagadavani Masi Uragadi Pangtokadur election Asida Lina Sibu Hiana Satiba Pipa Mamada Amuk Helaktanaba ECI CEO Government Amazon Stakeholders Singi Maikatiki Mangjunana Lakot Pam Toklaba Section Torong Silokalagadavane Election the COVID pandemic the Adoba Saifu Hakalaktanaba Honagadabane Miam Bunbantana the Bagidamakta Pangtokadurba Mikalasi Hanadagi Tanka Kamba Anida Pangtok Lambaduki Matakta Pes Karayamna Tolaga Pangtok Padsungadra Election Masinjam Labor Polling Station Singdagi Border Sing Punbagi Sang Antan the Polling Station Singi Masing Engadan Bana Karat Safagadra National level Kaktagi from Natana Balemgi Webatam Terrible Sadam Webanina Pangtokadurba Mikalasi Miriam Singh Makwaki Azan Singh polling officer returning officer Singh Marutakari Karampatong Singbo mandatory oil Linasi Sando Handaba Namgataki Abasi mechanism Nutragana formulation Amapotokadaki Abdu Kananinge Makatarakpa Atopapau Amadana Laisang Tugaki Bagimatang the Excel Lokanaba Hindu outfit na CM Damatam Takre Maisuru the labor Husagani Mahat de Bama Lising to keep the chain of officers in the exit Lokanaba Sagor Zinavita Hindu Zagarana Bairigi South Indiagi campaigner Jagdish Karantana State Minister Dotmit Taraki Matam Pikre Karantana Hike State Geek hit when the State Minister Natang Logadavani Hiramasi Matang the exit Lokatabatarabadi Ikoina Maki Jum Tamla Kongsarabasatuna protest Ogane Hindu Lising Cat Togai ki babu zaning the boat asoba meeting amada wangang bada karantana sep secretary po say tanglatun aike. Media reports in Matugina Magna bit cutting licensing to wine of order P. Masina Sumbo Epatarabadi Mark upon Bunny Henning. Nagoina Han but the Supreme Court order Paigadabani license Lotok Pergi Kontang Asi a web option or Gadabani Abis Sang Labane. Komzali Singani Nipan Gimamang the Saki or Badi license to regularize the Matau die. Kona Miam getting Pambasing to Kanagadabani Haina Tame. Conjasing the license Sadabaki Lampin at the same Sarabasu Surkis in the common sense out of Humkid. Demolition Kitabak Bakali, Asigam Kontang Asitakana Matana. Terminal Labangam must state the Siga Hanbams or the case of Gadabane. Garantana Makatana Haiki, House Government Asidalebaka Sida Landara Kiba, Gazni, Gori, Kasimamsung, Tipu Sultana, Hindu license in the Satagiba Tongamana Satari. Government Githong Asi Lekadabane Binayak Saturti Manung the Ganeski Mitam Singi Awangpa Leblaba Bomai government of Warip Loki Babusu Magna Kanajaning the boat K Hiramasiki Matang the Magna Ganeski Mitamka coronavirus Karimari Lenabagi Ainanke Manghaki Bengalurugi Air Condition Office Sing the Pamliba Mui Karana lying Lison Kimatang the Param Chata Waripia Lore Lysanka to Wabaki Mukta protest Tonan of Mysuru the Bangtokiba protest rally the Hindu Jagaran Bairigi member listening Kanachargaki Makunang Utlatun Hike Government Master Sing of Crystal Lighting Lyson Gamari Lenaba centers in the Sunagi Notice that Maktarabasu local singing Mortat and Amazon
honthoknabagi option amada pidana Hindu laisang thogaibagi thabak jathari jargasida prajantal amsung Hindu Jagran Bedi ke sagot pasing dakina Kanara districta ban kauduna khongjang changsen khare Bengaluru the drug factory lairamle Karnataka Police Department na sagol sanamita capital Bengaluru the narcotics factory amma detect tawkhre amsung lupa crore ani ki oigadaba MDMA synthetics drugs phakre Nigerian National Amasu Police na phakre investigation the Bengaluru city taning thina establish tawraba network operate tawri habasi khangbagam ke Ating bathamba MP MA Crystal Singh amasung khokup manungda hapnaga city islalibak asegi atai mafam singda yon ke ekoi sajina posak sing adu career ki kuthangta New Zealand amasung atai lebak singda sutha ke Karnataka ki Puwari da Boina City Crime Branch CCB Narcotics Wing ki Sleuthing na narcotics drug mayam unit ama mai pang detect to bangamle aina Joint Commissioner for Crimes Sandip Patel na claim to ke manai ki hauzik phabuda drug user amasung drug peddler ki afare handakti officers na drug sing adu basara ka mapal lebak sing tharamba unit ama detect to ke Pharaba Nigerian National adu zone kawe MDMA Crystal Singh sanar bumhang na electronic city phase 1 area ki sasunda di layout leiba jum ama waram ke Ekoi sa sinamhaki associate singgi mateng kan loidana may ka posak sing ado Bengaluru amso atai state singgi customer sing da amadi person sing ona mapalebak sing customer sing da phawayon ke thajaba jaba akak na aron ba pau pira padagi CCB officer singgi special team drug factory on thok laba jumadu da red chathagi amsulupa ko ani oigada ba MDMA drug substance amadi acetone hypophosphorus acid iodine sada 99 risk Blind plain acid sodium hydroxide kumba kudong tingai warba chemical sing phage makatarakpa atopa pau amadana South China Sea da chatkiba German warship ama China na sanghan kidre South China Sea da kha tha taruk chathagada mission amada saruk yana no bagi damak chatkiba German warship ama China na masakhangde aidna sanghala kidre aina German Foreign Ministry ke wangangloi amana phongdor kiba loina na thong aduba akanba mangda janing da phongdorakle Karba Chinese urban makoi ki warship adu sangpada athing bapira kibano abagi mathang da chapjana wangangloi asna phongdok trabasu China na chai nariba South China Sea ki saruk da ka henba thabak thawong kya sa thariba si kudak ta lep kadabani South China Sea ki saruk da satpa matam da athing bapira liba si international law ki mayok tani athoba matam da German vessel mission adu saruk jana na bagi damak athing bagi mayok ta changsilagani aire Chinese Foreign Ministry ki wangangloi amana phongdor ki bedhak malem ing tapna tappa purakna da phona bada liba khudimangna saruk yafam thoge leibak amana atopa leibak amabu ikai khumnaba utlaba matamda yenaba yaudana leibak malep am oiba ngamgade China na German ga afaba mari thamna da matam kya gi mamang de khona tuna lagle leibak ani gi military gi mari fagan hanal ba suhonari atubo China gi ngomkhai saruk oiba South China Sea gi saruk atopa leibak sing aran ba mongda overate tawrali ba si China na yaba ngamloi masi gi meyok China na matam leiba punamak ta lepkane China gi mari leina authority sing the German vessel ama South China Sea gi saruk ta lakani haina mangjangna Kangalak palaite lakli babasel adu Germany gini aiba China na khangde maramaduna basel adu South China Sea gi saruk phawduna chanan ba khona bada thinki bani aire aroi bada content sing asigi maru ba paw khara asiba paw tam jariba mari local news YouTube channel amati Facebook page asaregi yengbiri bu punamak pathaga sari channel lesson atom da kanara badi subscribe tawi represent subscribe tawi mo loina like and share tawi su ka bigan punamak po amakhana thaga sari